Tinaw kaayo nga pagkasulti ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an ang kahulugan atong iyang giingon nga sa kalibutan magdungan or sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan magdungan og tubo ang trigo ug ang sagbot. Ang kanidi ang sagbot mao ni ang mga sakop sa yawa dinhi sa kalibutan, mga tao nga sakop sa yawa, ug ang trigo mao ang mga tao nga sakop sa Ginoo. Lingi ay mong tupad asa man ka nasakop. Ang di mo lingi sakop sa yawa, automatic. Una siya. Kay ngano man kining sakop sa yawa mao ni sila ang mga tao nga nakasala unya nakaangin pagyud sa uban sa pagpakasala. Naay mga tao nga nagsigig likay og sala pero sa pagsigi nila likay sa sala nakaangin sa uban sa pagpakasala. Parihara nagsilot itambog sa impierno. Kinsa man ning nakaangin sa mga tao sa pagpakasala, kanabang sige kag simba, maglikay gyud ka anang mga malaway, maglikay ka anang panglibak, pero kusog kang masuko sa mga taong makasasala. Makaangin ka ana sa pagpakasala, magsigi kag yaw-yaw, pugson gyud nimo nga mag-usab sila hangtod gyud nga dili na kamudawat nila. Na may daghan ana sigig simba buotan kuno kayo pero dili mudawat, dili makapasaylo sa mga taong gasigig balik-balik og himog sala. Mo nay gitawag og nakaangin sa uban sa pagpakasala. Lingi ay mong tupad ing nadili kat kusog mo yaw-yaw. Dili ka tig-yaw-yaw. Awa. Una. Ang nagsabod sa sagbot matud pa ni Hesus ang yawa. So ang tao generally gidi ay kitang mga tao or originally buutan kita. Mga binhi kita nga gikan sa Ginoo. Pero saburan sa yawa o sagbot dili na ingon nga naghimo ang yawa og tao. Dinhi sa atong hunahuna isod sa yawa ang gitawag og yawanong mga hunahuna. Og mao na ni ang gitawag og sala. Sa unang pagbasa si Propeta Jeremias naghilak matod pa niya diri pa manaligdig unta ang mga luha sa akong mga mata sa walay hunong adlaw o gabi. Ngano man kay nakita niya nga murag grabe ang kasakit sa iyang iyabang katawhan sa Israel. Ang kanhing katawhan nga pinangga kay Ginoo nga maoy nisikat og maayo labi na sa panahon ni Hari David. Karon pulos na nagantos, gipamatay, matod pa niya dinhi mga haya sa mga nangamatay o ang kagubot, ang kasakit. Nagampo kuno siya kalinaw, pero imbis kalinaw, way kalinaw nga miabot. Naglaom kuno siya sa kaayuhan, apan kalisang na hinuon. Di ba murag mao man nahitabo ros kalibutan? Imbis kalinaw, gubat. Imbis kaayuhan, mga lunop, mga linog. Mao na hinoy ni abot, mga bagyo. Ngano man tungod kay ang mga tao nagsigi na og pabilin sa sala. Mao nang niingon diri sa Propeta Jeremias
ayaw hikalimti ang imong mga saad. Pero sa wapa mo, papasya mo hangyo sa Ginoo nga ayaw kalimti ang imong saad nga imo gid ming atimanon, iya sang gisugid dire. Matud pa niya, gisugid namo ang among sala kanimo Ginoo. Ingon man ang mga sala sa among mga katigulangan, nakasala kami kanimo. So kining mga sagbot mauni ang mga taong dili gyud maghinulsol sa sala. Kanabang stubborn, padayon gyud sila nga sagbot. Para nang magpuyo-puyo atong ingnon nga hunungan na inyong sala, niya mo ingon gyud, di madapader, magpakasal raman gyud mi, naman gyud mi plano, anos ama na, og naa mi kwarta, anos aman do na mo'y kwarta, magtigom usa, mo na gitawag og stubbornness. Bisan gani ka ng pag-ingon, magpakasal man mi pader, mga 2 years from now, naman mi plano, di, gyapon na mo, sagbot gyapon ka. Ilingay mong tupad. Ing naon sa roy imong sa nga gibuhat. Kung sa roy imong sala. Ina. Ang tanabay naon sa isa ni moron. Musulti gan isa siyang sala kana trigo na siya. Pero yung ganyan, secret na. Mutana man ka sa kung sa atimana ng imo diha. Kuha na siya. Sagbot na. Sagbot. Una, importante day kayo nga isugid, ikumpisal ang atong sala. Kamong mga bana, ikumpisal ang inyong sala nganhas inyong asawa. Mga asawa, ikumpisal ang inyong sala nganhas inyong bana. Una pa ninyo ikumpisal nga rispari for sacramental forgiveness. Nindot no? Ang bana di na gyud mamakak sa asawa, musulti na gyud. Nagiluod na siya snaong siyang asawa. Ana. Kamo mga asawa og sultihan mo sa inyong bana nga luod na kay kagnaong day. Wan na jud ko ganahin nimo or wa na jud ko love nimo. Unsa man malipay mo mga asawa? Kinahanglan malipay gyud mo nganuman at least nisultis tinuod ang inyong bana. Ingna dayon, salamat dungha sa imong pagka-honest sa tinud-anay baya. Dugay na kung gaplanong hiluan ti ka. Ana ba? Dugay na sad kay ko nga kapatyunon kay ko nimo. Nya karon ako na sad ning isulti kay haron ikumpisal nako akong sa nga nag-agwanta na lang gyud ko nimo. Ana, mingon sad ang bana, salamat kayo day nga hangtod karon wa pa jud ko nimo hilui. Ana. Nya human ana magsabot dayon mo unsa may atong buhaton aron mawa ning atong gitawag og mga sala. Magtinabangay, mangumpisal, magpa-counseling, moapil og mga marriage encounter seminar, life in the spirit seminar. Ana, di ba? Ug wa jud kay effort, wa mo'y effort nga himuon. Hinumdumi kanunay nga kanang inyong gibati, kanang ikaw bana, giluod ka sa imong asawa, kapatyunon ka sa imong bana, mga sagbot ka na nga gisabod sa yawa. Ang makawagtang ana, ang grasyas Ginoo. Mao na duol nga tos Ginoo. Kuyog mong duha. Magsige man sa Ginoo tilusi kay, ikay pangumpisal dito. Sad-an kay kamuanga ka. Ako, sadan, sadan, kisa may gawin na. Magsigig lalis ba? Ayaw na anak. Kapoy kinastanan. Di ba? Mga anak, mo kumpisal na mo nga to sa inyong mama o papa nga nanguot mo dito tag sinsiyo, usahay 20, usahay 100, inyong panguhaon sa pitakas inyong ginikanan kay inyong ipalit og load. Ana, nga kana sa mga dalaga or ulitao, musulti sad nga nanami uyab, ana nga musulti sad ang mama ang anak natukhang na kuma, ana diin man dito sa gunoyan, ana karon makaandam sad ang mga ginikanan ba yay padong na gini magsuka-suka akong anak ani.
Daghang ko kayong tipalo dito sa Hagunoyan. Masudlan ng tipalo, napatay. Di ba? At least, musulti. Dili kayo, uyab ko taon, uyab. Nya dito, kaduha na din nag-abortion. Na may nangumpisal na ko, good, nawa musulti siyang ginikanan, kaduha na siya nag-abort. 22 years old pa lang, kaduha na naka-abort. Nako, nga naman, nabuntisan, mas uyab. Niya, di man gustong mahibawan, pa-abort. Nako, hasa naman turong imong bata. Usa dito sa imong gilabay sa basurahan. Na pertintaw niyang hilak, sigig yung hilak. Gusto na siya maghikog, kaya wanay kuan ang iyang kaugalingon. Mao nay epekto sa sala. Pero imo nang isulti ang sala, isugid sa mga tao nga angay gyud nga tagaag sugid sama sa imong ginikanan, anaka imong ginikanan do nagikatungod nga mahibaw sa imong kahimtang, bana ka imong asawa do nay katungod nga mahibaw sa imong kahimtang, isulti, ayaw ipamakak. Kaya basin mo abot ang panahon nga doon na pa'y dakong sala nga mahitabo. Nya doon ay gisaad ang Ginoo nga silot. Di ni nato ibaliwala. Kanabitang mangumpisal na ako, nya mingon ko, hunungan na imong sala, nga padir di gyud kapugnan ako. Ayaw kumpiyansa kay di baya gyud sayon ang impierno. Ako sad sa akong una-una, di sayon ang impierno Kay og nindot pa ng impierno, og sayon pa ang silot sa impierno, kaya ra nato, dili na kinahanglan magpakamatay pa ang Ginoo, di na siya kinahanglan magpalansang pa sa krus. Nga naman, madara man, kaya ra man. So ang gusto gipakita sa Ginoo ni Hesus aning iyang pagkalansang sa krus nga di gyud sayon ang silot sa impierno. Nya kasagaran gid sa atong mga sala kana gyung atong kadaw sa mga butang sa kalibutan. Si Kristo gihubuan sa tanan, pero kita daw kay tanan. Giling niya imong tupad na magsigi ba kag palit og slat? Ina. Pangutan-a ba? Ina dili kahasulan anang sigig ingos Father palit og slat. Sige kag tigom diha, sige kag tigom para asa mo nang imong gitigom, basi gatigom kag kwarta para mudan imos impierno. Kay kaning kahakog mao ni hinungdan karon gani atay mga lunop, grabe ang lunop sa atong mga lugar panahon sa dagko nga mga bagyo, dagkong ulan tungod nas kahakog sa atong mga political leaders nga mo'y gihatagan nato sa kwarta gikan sa mga buhis sa ato mga Pilipino. Ang mga magbubuhis nga nagsigig buhis mao na hinoy gilunupan ana, di ba? Murabag imbis nga atimanon ta, lunop na noon tungod anang kahakog anang kwarta. Mao sa nay hinungdan nga kaning gubat, siging gubat ang atong mga nasod. Dinhi sa ato mo sa hinungdan aning way hunong away sa atong mga politicians, apil naming mga pari nag-away na tungod gihapos kwarta, kahakog anang kwarta. Kuyaw kay nay mo bitan na nga ako gid mong dasigon nga ipalit na lang nagslat ngano man maibot ang imong kahakog sa kwarta. At least ba nya imo pa yung gihatag sa simbahan, porting daghanang grasya mo abot, mahimo na kang trigo, dili na ka sagbot. Gilas nga lingi sa imong tupad, ing na himuon ti kang trigo. Ing na ba? Himuon ti kang trigo. Nya ing no day ka sa imong tupad, hilom diyang sagbuta ka. So magtinabangay tang mahimo tang trigo nga dili ta maabutan atong bukuson ta nya ilabay tang atos kayo nindot tong matud pa diri og ang mga iya sa Dios mosidlak daw adlaw didto sa gingharian sa Dios. Mosidlak ba? Ayaw pagpasigig pasidlak anang imong naong siging paputi di ba na maong sidlaka dunay sidlak sa naong didto
sa gingharias langit. Kadtoy huwata. Ayaw dang pagsigig pakasa din nga usab-usabo na imong naong, usbon pang imong gender, genital organ, ilisan panimo ana ang genital organ sa lakib, ilisan dayog organ sa babae, nya masuko dayog tawgog